Hvala vam, dragi moji, što ste ovdje. Dobro mi došli, zdravo svima. Vjerujem da ste mi dobro, ja vam od srca želim da ste dobro i da imate uvijek mir u duši i da ste puni ljubavi. I da svakog dana učinite barem jedno dobro djelo, a ja znam da vi to radite svakog dana. Jedan osmijeh kada nekom date, vi ste učinili dobro djelo, a da ne pričam sve ostalo šta. A danas smo ovdje da napravimo nešto jako lijepo i interesantno i vjerujem da će vam i ovo poslužiti. Pa hajde krenemo da vidimo šta ćemo to danas da spremimo. Hvala vam još jedan put. Još jednom dobrodošli na kanal zvani Svaće recepti. Evo ovdje imamo u posudu litar povrtnog temeljca. Ili ti od, kako da kažem, kocke za supu ili koju vi pravite kocku za supu ili imate bistrog, znači povrtnog. Važno da je povrtni temeljac, da nije sa nekim ukusima mesa. Kada to provri, lagano ćemo da u to umiješamo 200 grama palente. Znači kratko ćemo to ovdje da skuvamo, znamo svi da se palenta brzo kuva. Malo ćemo sad da smanjimo temperaturu na šporetu, da nam to ne bi počelo da prska. U stvari ja to već mogu gasiti, pošto je to kod mene jako, ako ne vi smanjite na neku tihu vatru, da kažem tako. I dok to kuvamo, lagano pripremit ćemo sljedeći sastojak koji u ovo ide, a prije svega toga sad uključite rjernu na 200 stepeni da vam se zagrijava, pošto ovo ide jako brzo. Zaista možete da isključite šporet. I sad ćemo tu da dodamo 3 kašike parmezana, sira, ovako naribanog, znači ne mora biti to u grame, 3 onako bogate kašike. I sad ćemo i to da umiješamo. Po mogućnosti da ne prospete kao ja. Vidite kako palenta prska baš. I ovo već možemo da sklonimo, ništa ne brinite što je to još ovako, da kažem, porijetko, to će sve da dođe na svoje kad vidite šta sve još tu treba da uradimo. Palentu ćemo ostaviti za trenutak ovako. Uzet ćemo odgovarajuću posudu, tepsiju, pošto se i ovo zove tepsiji, kako se zove palenta zapečena. A podmazat ćemo je, da li želite sa maslinovim uljem ili običnim ili sa maslacom, puterom, čim vi želite. Samo ćemo je lagano podmazati. Kad ste podmazali tepsiju ovako, ako budete radili sa puterom, obavezno da napišete. Šalim se. Da. Idemo dalje. Mora kod mene to biti malo tako. Ja sam takva i valjda sam po tome, kako da kažem, sama svoja, jel? Identična ja. Sad smo to uradili, sad ćemo tu da prelijemo ovu palentu koja je skuvana. Znači samo ćemo je preručiti u tepsiju. Ovo vam može biti kao glavno jelo, nama će tako biti, a može biti i uz dodatak nečega. Znači vi sami odlučite kako to želite. Samo ćemo je malo poravnati, a u suštini ona se i sama već zaravnala. Dobro je to. Sad prelazimo na dalje. Šta će nam još biti potrebno? Sljedeće šta će nam biti potrebno, bit će nam potrebno malo tikvice. Sad koliko tog, ja vam to neću reći sad tačno, mora da bude jedna, može biti, evo vidiš, neko može biti tako jedna tikvica manja ili veća. Onako koliko volite tog ćemo da nasjeckamo ovako na ove kolutiće. Ni previše debele, a ni previše tanke. Znači koliko vi tog volite. Poslije toga bit će nam potrebno paradajza, isto kažem, zavisi koliko vi želite. Ja imam ovako pa ću ga ovako nasjeći isto na kolutiće. U suštini vi to možete skroz drugačije da isjeckate. Ne morate se uvijek držati baš kako vama bude došla mašta, tako i vi uradite. Nasjekli smo paradajz i nasjećemo još tu ako imate ovako ovog ljubičastog luka. Možete i njega malo nasjeckati. Nasjekli smo i luk i sad krećemo
sa daljim poslom. Šta ćemo dalje da radimo? Sad ćemo se malkice poigrati, pa ćemo preko da stavimo ovo povrće onako kako vi to budete želi, tako i uradite. Eto, ja ću se sad malo poigrati. Na sredinu ću staviti ovaj paradajz i malo ću ga samo utisnuti. A dalje ću da vidim kako ću. Evo ovako ću, na primjer. Malo tikvice, malo paradajza. Malo tikvice, malo luk. Pa tikvica, paradajz. Tikvica, luk, tikvica. Sad možemo u krug, možemo kako god nam to bude radila mašta. Nisam vam samo rekla, ako vam je povrtni temeljac dovoljno neslan, ne znam kako sad koji ćete koristiti, možete vi još to malo da onako začinite sa solju. Tako da odlučite sami. Sad ćemo ovo sad samo malo da poprskamo sa maslinovim uljem. I ja ću tu dodati još malo bibera. Ovo sad radite, da kažem, po svojoj želji. Malo ću posoliti zato što povrće nije slano. I rjerna nam se već zagrijala. Sad ćemo još malo da to pospijemo sa jednom kašikom, dvije, koliko volite, ovim ribanim parmezanom. Ako vam je on nedostupan i skup, uzmite tako neki sličan tome. Ima raznih tih, da kažem, vrsta na taj, da kažem, fazon, jel? Spremno je za rjernu, znači zagrijala se rjerna na 200 stepeni i nekih 30 minuta ovo ćemo da zapečemo. Pa se vidimo kad ovo bude gotovo. Kao što sam rekla, može da vam bude glavno jelo, a možete da ga isiječete i uz nešto još onako dodate kao prilog. Pa vidimo se na kraju. Cvrči još, cvrči, kako ja to kažem, jel da? A miris, ja mislim nešta, belisimo je. I na izgled i na ukus. Probajte ako niste i pišite mi obavezno šta mislite o ovome i kako se vama ovo čini i da li ćete spremati, da li ste spremali. A sad... Spektakl. Sad malo da to probamo. Kao što sam vam već rekla, možete da isiječete pa uz nešto još. Već se ponavljam 100 puta. Kako je ovo lijepo. Kako je ovo lijepo. I ovo se čak može lijepo izvaditi ovako cijelo na nešto pa servirati i onda tako na nekoj dasci sjeckati i jeste. Ali ajde Bojana, ne pričaj previše, nego uzmi ti to malo pa probaj ovako. Da svega malo zahvatim i tikvice i paradajza i luka i ove palente, ovo je vrelo. Ja ću to da ovako malo uzmem. Kad se ovo ohladi, znači isto jako lijepo i sjeće se fino kockice ili kakve već komade budete htjeli. A ovako vrućo je, znači još mekano. Ja ću malo sad da ugasimo kameru da se ovo prohladi pa ćemo onda probati. Prelijepo je. I miris ne da da se ovo ohladi. Kakav spoj ukusa. Znači šta od jedne obične kukuruzne palente možete da spremite uz povrće da vam bude glavno jelo, tako ukusno, lagano, ma prelijepo, eto, šta da vam kažem. Hvala vam, dragi moji, ostanite s nama, družite se i neka vam ove ideje služe kao što i meni samoj služe, tako da tu smo da dijelimo jedni drugima. Puno ljubavi i vjere vam šaljem kao i svakog puta. Hvala vam beskrajno. Prijatno!